Abusia yegusu achichi samre abepie mu ewo anadwo yede choba ewo eye Abotakyi Akuapem ha samre de mene eye anadwo yede nankasa the secret behind the name nearby of anadwo yede fufu de na ke be kase fufu yede choba ba say ade anadwo yede iti anadwo yede me mo akwa baba koman so meje wo so na pacho mpo mo boko anadwo yede choba ade na anadwo yede anadwo ne de wo ye ne so be ma bia wo ye adwuma na wo bre na ade sa woje wa home na woje wa home nso ya na wo se bibia de dana kwam pepepe enti na ma anadwo yede. Okay ya da se samre wabomodin a che ni enti anadwo yede no ekobai enti ha ni nwane be ne wa sa ye wo fufu ye wo benku ye wo Sundays yeah two safi special and it very very important pa Sundays every Sunday be once a week no Abotakyi Akuapem okay but say open organic food pa there baby obenya be Abotakyi right nientia enne okoman 97.1 ne okoman TV ebepie mu wa ha no 1st October fufu party no so what nka mate pa na de na okacho man me ginemu raw customers nso me ginemu me pese obia ba obia ba kropon fufu party no okay me da say abusia on the first day in the month of October 2023 here did the first ever fufu party here bro wo Akuapem ekropon shoe fabric anim ho no ma Command Radio Command TV eni abomodin adentuma abontuma no anadwo yede that day nso ebewo ho assembly ni ahia keke ene wasanka yes mpanyini se ww onimu anu onimu samre yegusu enam anadwo yede choba ema mehwe sene akrachifu yi long time enti warebo won no so twere ma me ononyamfo pacho wofre den pacho friend bright samre egyanet den oh come pa emuye ede o te di wa ha oh maintain di wa but we me second time am be di wa but who adwane ne sen oh ekuyi oh matba minim bebe omoye no ekropon Akuapem shoe fabric anim ho no ma free ni ahia ya asanka ba wasanka isa wo be pekese wo ne meji kese ka chi adofo ni enti esese omode o masanka ba na fufu party ye ne munyina akodi ni fefefe de tene se nije ni akakoye wo nti wa nim so unim fufu di bia no be kire usu ewo ho na mi so de me hia o se de ye hia ne pepepe nti ani asema betuma ka che o ma na maka che o so omumra na ye meji ni fufu kama organic fufu no be any no be amen eno na meka achubia yes it is what it is one who Asian o krom no samre say organic food no be samre say udi yadama say ahwefo yeguso hwe yen wa ye next joint samre ye kwakopie mu 1st October fufu party ni ahia keke wasanka efe Joseph Okansi na dodo na ni mi say frozen me di ngasa da ke de ho Akuapem okay na uhu anadwo yede aduane sen anadwo yede aduane de mpa mo cha obi no de ho Akuapem ne benku ne nkruma nkwale keke kwa ma ne 10k ba wo che we hu saade no aha anadwo yede oh de bia me ba bi benku wate ne benku ne aduane yede ada aso neat ne aduane o ye ne basa nkofo kwa mo 7 so 99 spa yo 99 girl 99 boys be man kwan we so say be man kwan nya obia wo we be man kwan be di be man kwan ahwade mo se o mmere kwa eboka ha wosu kuta kuta 20 Ghana nso anadwo yede be obema madidi afele be di benku ahwe wele ho eman achen bibia bi wom me di wi a me kisi wo se kia o me kwa nen am I invited yes obema bia di oh yede o de me di na kakakra na ma afra wa di be da se awusi ayo anadwo yede yegusu anadwo yede ye nam eti ni ehia ni se wo de wasanka ebeba on the 1st of October 2023 our forecourt of shoe fabric work upon Akuapem. It's all about Command Radio fufu party first ever yede bro ni ahia keke we asanka no me da say